Inibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda bomculo amaskandi kule channel ke nilethela indaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi ukhuzani ke usekhiphe ke umfana eyingqweleni njengoba sazi ke mbukeli ke ukuthi ke umthandeni ke igcwemilisha umshoka abanekani ke kade enze ke umcimbi ebungaza yona ke ingoma yakhe iParis afisharishe kuyo ke ulwandlo kulo ukhuzani ke uthe mfana wami ke gcokamelisha ke ngiyakuhlula ke ngakho konke ngalomcimbi ke owenzile ke uhlula ke ilo mcimbi ngesikhathi ke ngiyolotsha iCD yami lapha na ke eThekwini ke abaningi ke baphawulile ke ngalolu daba ukuthi ke ngempela khuzani ngempela ngakwazi ke ukuqhathanisa ke lemicimbi ke emibili oyenzele ke eThekwini nalena ke umthandeni awenzile lapha na ke ngakubo ekhaya bathi ke abantu ke lapha na kuma comment ke imicimbi wakho yona khuzani ke kunabantu ke abaningi njengoba ke vele ke ulapha na ke phakathi ke kweTheku kanti ke igcomelisha ke abantu ke abeze kulo ke ngempela lapha na ke emdletsheni abagibele ke ngezimali zabo ke beyobuka lona ke igcomelisha okanye ke beyobungaza lapha na ke umcimbi walo ke igcomelisha ngabe kuthini ke okwakho ke imbukeli ke uPaula njengoba ke ukhuzani naye eke aPaula ngawo ke lo mcimbi wegcwama Elisha elwenze lapha na ke emdletsheni ngazo ke i6 saJanuary for ukubungaza ke ingoma yalo ke igcwamisha ethi ke iParis afisharishe kuyo ke yona ke ulwa awuye lapha na ke ezathu ke kwi comment section imbukeli ke sike sibone ke ukuthi na ke ngabe uthini ke ngalo lolu daba ngineshe ncane ngineshe ncane ayike songa ayike songa awu ngineshe ncane awu ngineshe ncane ayike songa ayivlito play ngishayeba awulinga phela ngineshe ncane ngineshe ncane ayike songa ayike songa awu ngineshe ncane awu ngineshe